Mefa akwaba emfa umbra Ghana nsem TV GH so wo frɛ me adwoa searching Woody Chief Imam uka se otan a wotan Bawumia nyinara eye se wo Chief Imam honkom ana nkramofo eto be se wo so dan so ana mbubu no manti otan a wotan Bawumia nyinara no ede abiem ede mi antan Bawumia ede na Bawumia yayew ede che mo metlem adekura Bawumia yayew Woody fi na nado so ana wo Jimmy sa Jimmy wo ho a Woody fi na nado so se o ka promise o asia Sofo o hyankom de hu sika Bible mu na wo so wo fa Rafael ene Jamina ene Michael no so komsheni be na o Bible mu na o hyankom disika komsheni be na hyankom etwen se ye pe ye asoda na ko ye sen komshe we komshe ne ye kemo kwacha soro man no mani abom so a munum si ye bom no adu na egunti na ma henham na ma betrase na mo betompe ye to na mato instead of say mo be focus e wo agenda mo be focus on ministry mo be focus na mo be stop say Kwasia come say Kwasia politics no you came out strongly and insult me say mo be di matem me we ya Messi we ya na no nya den we ya minni we ya Messi ya den na obenya me menye wo ni nya wo se ba me ye wo nkasa ba say because me buade ti ma me kan ti me kan ma me ba me no mko one on one say ya o papa me kan me ko kan papa you can insult my mother and my father anytime you want everybody but I am not going to stop today or tomorrow anytime you want to so them I oba ken Kwasiasem bia no ma ba reply say the tie oba Sofo, one day for Sofo, Kakari TV, alias SKB TV. Many will be common, and then common and one will be. If you say me, come baby, best I ever had to us, so me head in a live show. Now I'm a beautiful line, I'm be 8 million be a day. I'm a born admin said the other be a yen. Okay. The video be on my shibi. And the video no is here. Kwame amo baby I will be ene me wo so o se me doctor Mahmoud Bawumia bo machi me yin afri machi ne okay ti me ba raw no wo hu say me ne wo papa no ene wo ankasa e ba no raw and that one na mo send signal no me ne mo ne bi di san community sisi a me nti Owusu Bempah no kasa ne mo wagina so dem makase sese obi obeye ni bia na obesoma mo emwai na maba abidi atembi enti sese na ya tenie tu atenie ha se de wono aka ya na sese obi obeka ni bia no oba be oba makwan woja benta woja bodamfo kata bodamfo na obi obeka no bia obeka wo bia no obem ono so besoma ne boys no na oma bidi atembi and na ye good say this challenge na ba very very good see what is a challenge na the na me hwehwe no ana ode aba na na momtie kwame amo sa empena oto na obi ti sare wona ajun so good wona ajun so guinness wona ajun so mortar wona ajun so mo asem me hwemikom ana me picture no so amofa o Facebook na mo de akoto mo nchen no mo de kasafa ho no wo se me mani say ya na metie I can boldly tell you say mo go die obi enu ma ho fese me en kra ba ko pe wan kasa be kan kra me nsere nkum bia wonim pefe say wan kasa picture na mo de beto ho no ene na se kam ko mu yie kam be hu de na ye tansin de mu yie no be hu de tan ana de masoma no wona me be WhatsApp we WhatsApp picture no file I me WhatsApp picture the musman no buy na obefai and the WhatsApp na me use no oni mbe chat ye no chat ni na wa okay and chatting no say me obi am ye arrogant and me dinatem because first of all minimum but na me tete no na me see me hu video no me hu say chat na yere ato ndigwa me amo
ahotan ahofe enkosi hwe na emum wo na wofa bibia sensen ukom afa bibia to ho so se yefre wo sofo me yemfre me sofo me bibia sensen me kom me title bia na me so eti me da chechere mu dida o if you don't know me ye preko me da chechere mu dida enti bra na me no mienu na ebe ye hufin wo so wagimi wei ana nipa so rekotan na omona ase me na me kai and I repeat obi bia obenante aba betra was Owusu Bempah so dem na such a person like you say we a chief of them then say we could know say we kan Bible they am nipa na try won ase bia na we pa ko agimi we aboa onimi nyansa obi a onimi nyansa na dwemu do bia no o metra wo Sofo Owusu Bempah ana Musa Kwasiafo we na ase me dem nye Sofo nti if I say something na fa ne say me madwen adwuma kwame am fa ne say ana mabeka Sofo Owusu Bempah buja say me fiti ambeka Sofo Owusu Bempah. Go to my old videos na mama I block me page you know. I have make so many videos who are sensible nyansa wom atre papa yi I beg you several times for the way I okasete na Akuffo and you think say oh they will say Dr. Mamu Bawumia nipa anya Dr. Nkwana me kuma MPP ni na Akuffo if you don't know it intokona mekono na Addo ka ho papa yi timi gye na so dem egu na Addo Akuffo ani mu ase na mote wona mo bon nsem mo fi se wo ye se de wo kasa wonu ye nipa na aboa bi sa ate se wa wote wono ene muwa bi te se mo amugu wono wo pesa wo kire me se na Addo Akuffo ni credibility Owusu Bempah betimi de ma compare no Kwasiapanin ne na busuafo na Addo se Owusu Bempah ana Musa Kwasiafo we mbusuan mu a ka mo de ne beji entrana wo wiase na papa yi efre ho Sofo ken Kwasiasem se na Addo Akuffo promise so be se so da man wansi ama no nti otimi ko gina so dem se na Addo so odi ne birthday wa frɛ no ken Kwasem kire no timi gina na so dem ka se ye kenipa wo ye nipa bonefo within ya ana ofo se obi ka Kwasia ana se aboa etre wo bi na se odi na tewon penin ti se 81 years a obetimi awo no Owusu Bempah no eso ba eba o na Addo obetimi awo Owusu Bempah eba eso ba otimi ko gina bonten ejira na so dem kase ekire mu Kwasiafo no de ntia mesi mu nam ye jimifo ye mmoa no senkanyansani bi so dem ho a ko betimi aso ya ka chense papa ni ka so obesi aso da ma papa no ko bompa ye ma no papa ne promise you no so wanya just stop it twaso oye penison nti ja nenka ba isense mu nam ye mmoa no majimijimi na mu ni mu nyansanti ana obi a ono mfa bibi antu tirim ento ni kom ebe kam wona mo so be kan because mu ni mu nyansa from head to toe obi agimi and I repeat and I also repeat he said be am be understanding na me nim de entia sa kwa me am we ofi so na sense I will say I appear breakers ya hem videos no o tu no hu di na tem o se Jesus abrantie na o mekoso no mu ono o say Sofo mpo hwe se o ka che Jesus abrantie ne events appear breakers enti me say me yencha ma yerem enti I don't fear anybody wo me nsro muna mutu na mudi sai Kwasasem no apart from mutu a mo betwe a mo dem ye ni mu ani se mo twitwi to konkrofo fie nya no ano mo twintuo se body gas ko to konkrofo fie se mo bekuom apart from that dey na juma Owusu Bempah timi ye ne so for so se mo mangana muna mo gu Owusu Bempah na ase no hwan ne so won for so mo mangana Kwasiafo senti de mo ye nyame ben why ne nim se nyame power of ye na yesom no a nyame ebesoma sa mo se mu be ye adwuma ade se nyame ne mo na ye adwuma nyame nipa be na agimi se Owusu Bempah na mo san Kwasiafo we nyame nipa be na wagimi te se mo sa Akuffo amote ho why ne nyame ngo sra won so power obetimi aka se me ma be ka asema kire no na oba be ya no why ne nyame ngo sra won so se nyame ngo sra won so a eye challenge na betuo ni mamu se ka mo ye badwene ba ye nyansafo na mo wo nyame honhom eni nyame krati mu a ka mo baka challenge se me na anu ya papa ayi adom chebia hwe video me ye ma no mbe ye video ntu wase ebe sra no be pa de chew se won twe ne ho firi sa obi e kama so the same video ma make more than 10 videos eno de mo sanka because eno ho hia mo tete se we be ken Kwasiasem na Kwasiasem na mo pe because mo to mo pe ntokwa kodeda what you say mo na o po bi na kontokwa nti mo pa e bo na ne se mo benya obi no be ken Kwasiasem na mo so ba be so nyesa eti ye ka papa ma Owusu Bempah mo nte
How many times my video upon the show? Aslan say, a dear why and another go for them. Nanadu na sebe why or bar, and two face where your band, wo buna yachina. Say them penny forecast or bar when the bear money buna yachano. Said ya mo Owusu Bempah Mubusia for. Now free baby. Now we think got down and ask. Then what fun is I will be anti Wokuman. Sana Nanado so in bush ni. And Timusumi Achimino, Musuma fun is some bibian, Timusume Kumana. Sana Dr. Bawumia so or yet me cromuni. Never said that we can better Bempah. Musumi better than us. Some more Jimia. What I say, make catch them play. Apart from Okum, I'm Motuchitu, Motuchima, Miss Medica catch them was a me idea about Kuvias, Miss you, so any more. Somebody has made a phone down. And a game now move play. Me won't be a game boy did that. My dear Sofo Chita, and to meet him how the trick. Munkwasi and commissioners, Anna Moyen, I dare Moyen Naza. What will me, Kwame Amonis Abway out to our Tiwani. But I believe Baumiatem. Who cares? The Baumiatem bia, I don't care. And Bawumia, or Bacoso said a Momokan, Monomu Yame, every boy knows that 2028, Namukamuniviasi. Who knows? Kwasiapanin, Mufisa Muna Mukrewi as well, and I'm not Ghana. Said you will cancer Ghana, and you'll be Adia. Sana Ghana and Sonia Owusu Bempah into a camp Kwasiapanin, Monsieur who Kwasam very planning Kwasiapanin. Said the man who said, Dr. Bawumia, and Mobroda, a CBN Trenum, Mudsaka Kenanum, a Timothy Kotrase, no more form Kwasian Comushe. Abai policy, says I didn't buy back on, said you're not by, wouldn't know same funny. Ye de ba na ye ne ba wi a mu de mu pa mu fa Ghana afana na mu house to house na mu fa ayise mu se mu spirit mu fa spirit ni nwura obi am na obi en na edu abato na obi en na doctor will be a president of Ghana na me send this message we na ye keep us video we se mu so onye president da na da obi ye president no ye nnan o Ghana mbo da obi ye president ni ba wi no e ho na mbo hu se mu ye mo api and I move some Korea Sofo Ghana. Ye was Sofo Kukudamfo, ye was Sofo Yansafo, ye was Sofo almost Yamusa almost Omudi, Omuni me some Monum Papano. I almost didn't know some Bechi, Bempah, Yamu, a dream pop. What can I say more? Or Sofo Kusi, no for Kusi Boating, no for him. What in the baby Kusi Boating account, Owusu Bempah, every day. No, Nana saw them, no, Ken was a sem, no, two and 7 man. Papa in the source of that, all on any part. We are more. We are more people. On any part. Yedi offense. Yedi Koko. Ofuntaman. And na kwan e kasem bia kire obi bia. Na wo person kire se o yaman. Ghana kura no hu. Ene onye Ghana nto. Se Ghana kura no a onyimi firim. Se Ghana e kura ni nsem se Ghana ye ne dia. Onyimi minsi nche. Asiama ha na Ghana ye ne dia. Yes, so Kwasiapanin so sa ya de mudi mo sa Kwasiapanin ya so so sa Sofo ana mu Jimmy o man nu na mutwen na osankafo se bibia wone mre se dia praku antimi anya praku ade ko ye no na se dia asofo kwate no ne nkofo bebere antimi anya o mu Jimmy ya na at the end no o mu antimi anya do mu nya ye emme bibedu nyankopon madwen ya mo se nyame madi nyame ho afewa hu se nyame tumi enya de entam mudwen se nyame honhom en control no mantam ti monim papa ni na de nyame din na edi abro edi nyame din na mudi din Kwasiasem edi nyame din ana na emom nyankopon one day obestrake o so madwen ya se me na me kuma nyame mudi Kwasiade se munimu a mudi Kwasiasem na munya tiafo obi be kanwa na Sofo timi gina so dem say me pese me wo a bekam bia ye say wo bekam ya me ma me nkwa me Sofo ne me nkrofo me wodom me ma be di watem bi Sofo from Genesis to Revelation Sofo be na ajimi a wo kasa wa ajimi na obasoso Sofo be na ajimi etise Owusu Bempah o sorry a every day bia na one nkrofo kuntokwa from ngegenu na hwehwanhwani num Kwasiapanin emaye ho sa hom ene ntokwa wako apia biblical asem ne ade hwe ne record agrada osofo a wonim nyansa na wo kenkan tro na nim tro na se forget about the tro no kra as your age
a wonim se oba besi etimi confuse se bramifie no aso amacho manfo eni moto na hwani ba achi no so ekuretuo design kwasiasam obuze ni sa video ni na Sofo ben ba esa hwan ne nyame kupon bible na kura no se wonim se mimi nim se na nsenya okotache fi ebeka no oso obetu ne nso no nyame ni baba ya nyame ni baba no obetu obi nso no the kind of wickedness almost an kwasiafo ensem na nyame aboa na se obi eba amadu yem se obedi president ya esense o yekamuni nti ye ntrase ama momfo ne kramusam emetata me yema yose mo na munum nyame kwasia he na bible ya cho se nyame Kristo fo ngo edi o man so ehfa an ya cho se bible mu se from Genesis to Revelation say Kristo fo na Kristo wo ye Kristo ni mo ye Kristo fo munum nyame emwonyan munti mu hwe mu video no na mu wia masa to so yese me no misro mo hu munni munti abedina wa se osamba misamba ya maba me se munni mu panin ne munno mo waso dem na I repeat enti se mu fi se ntra mo se Dr. Mahmood Bawumia no enya wo wa no asem ana wo wasem na obeye ana waduru be bakoye ana wabosum be bakotwa ensoguso ele ma se nyame se obaba be president ya enkusia ga ye humuso mu asofo ye humuso asofo hu ekowie o msen ye humuso asofo hu ekowie o msen mani nwu krasefo mani nwu se papa iti asore for so many years be say enkwada won na si na chi omo mutimi ko ekosisi nso dan na yemfo man sika na ensi aso dan ma no yemfo man sika ensi aso dan ti adane mu jimi ene nkwasiasem wana ka je say ayi encouragement wo shema kan Japan who cares are na wa nkwasiasem mu di say encouragement ya shema Kennedy ntina ayi ena mu oyi ama mu bedi atem wana ka tell me free as can Owusu Bempah no enye ne nkomso ma Ochema Kennedy. I don't care about nkomso Ochema Kennedy because we say nkomso na Ochema Kennedy na e fake eye besem ka won wa be na so dem aka say ensem o ka kire John Muhammad na no na enye no kure na ye wuntumi e na be ka kire nso wonka Kwasiaman Sofo a obi tim be ka kire say koka we e fa ye nkomso for president ho no koka we Sofo nipa muwa abedina wa say obi ayese oso ono kan me sin enum asem me Owusu Bempah me medi Owusu Bempah time for no reason me di enum asem a oka eno me gina so utie me gina enum asem so obati obi a wo se Muhammad na be president aye president 2 times ye kwada sore no pa wo se afa de obesan ba no ene se ni ye wa ha ana ayifo ayiye post say NDC ehode ni ade ate percentage wise me kase eto oba ade ati kwesera no read that's why there was me hu nyame se sinsum na ebo NDC hu ban no sinsum no concept party concept obi koye research no be kan say amanfo frase e pa ba na ade ati ya sinsum so ate won so Akuffo mu 2 times ya obeye Bempah 2 times wa Akuffo mu 2 times so what again wa Akuffo 2 times enti ye change obedi ni president in 2 times office ni pa dreams and 2 ni pa dream ko school enti na obedem fifi wasa bedem fifi esa wie asa say MPP fo enya hwe yie na wo mo de ye na so mo enti a Kwasiaman nya na anu ya wo se udi ja to MPP mu nyewa udi ja to mu ja ni nyanshi mie wasa bedem ba ka say ti anya ka fo ye wuni no wo se ye be ye munni no mo se pa na ngwa sa ka fo no udi ja to party no e shi dimension who cares party no udi ja to mo e shi party no shi e shi wi a na wunyi se nso no na mfa ngoma wo jimi fo no na party a wo si udi ja tum na be shi sa e dina so dem wo jimi wo sa e tin sa no ade atinya wo ka che se ya nya hwe yie na se ye kofa de ne ba ko na asa ne ba ne ye say the same mistake ni bi mu a ye better position sa which kind of nkwasia nyame a o ka kasa nkwasia sem se echew nkwasia nyame ne kasa nkwasia sem se echew nyame ba no wo fi se nyame na ye o hata so ye so no wa jimi sa nyame ken nkwasia sem sa na wo wadwen o wo buba ye tebe
Asempia obeke bia no yen de kwadun bium me ye smarter than you. Owusu Bempah so nim se me ye smarter. Entire me di kemba me bibi obeye bia me di kemba video na masra nse papa de a wo ye ni jai who continue am so ba me nsore free kete so a na ma dwi nyadwumanti na ma gina na Owusu Bempah me di natam se ma dwi nyadwuma ada office o me fi o yembuso ni ka me pe ha office o yembuso ni na me wo fa na me buso ni bi nu a o tumi ngome enti so yembuso ni bi a enka me me pe ba se wo di nkwasi asem a me baba wo gwa no wo di mu asem di nkwasi asem a me voice out get straight oni bari ya de enye mo amuguna si na magimi a ese nka wo kwa me amuni sa nkwasi afo we na mo kunso ntokore man no ese nka mutumi hu nya se kense papa ba bi wo ha enko ba bi wo ekọ no mo na magimi mo nti papa ne kwa no aso wo kosa yesim bani fo se wo twa se ya wo ni se na chiachia nti wo amudi na chi no ene ese nka duru ba bi amutumi control the temper mo control ni no ma bi a oye ba ese se mo na magimi nti abegina no ka chense ai se ubi be diatem bi mu a ubi diatem na me atem uri e ba mo me matra atem di me matra me de na title be na dam so en na obi be hu se akwa Nyankopon bofo sane be efiri soro ba no be hu se mo ne me ye debate a obo hu se mo ye moa nya me bofo hu se mo sa Owusu Bempah na waso ma no mo ne me ye debate e wo de me kan hu a nya me be hu se mo ye jimifo ye moa en Nyankopon nim se de me ye eye me mo na me ye dwuma de aboa akra na waso dem ho no me makra na hu se papa na odina ho no eye fake onim nyame wo ya za ditubotom ni kromfo obi a okwa aba ha bia kromfo so onim a ye kase obo mo ye scam na so onim a ye scam opam bor ma se o monkom eni Nigeria gezinum o afense baduko binum abra ndisi nwa ebe ka na otwe na wodimirika atene wone obi a wosi moja waku nipa wahuru nipa osubi osu adaka osu events emu adaka events na ofisi yeti gana na kikengo se we na efa joma hama ho ye di bosumia na wasa dimirika